Nta minsi myinshi rwose ishize Rwanda Updates kugejejeho inkuru yasaga naho itunguranye. Ni inkuru yagaragazaga uruhare Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagizemo mu gusinyana amasezerano n'ibigo byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero bari bagamije ngo gukomeza gusebya igihugu cy'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kugaragaza u Rwanda nk'igihugu ngo kitifuza amahoro mu karere k'ibiyaga bigari Afrika ndetse no ku isi yose. Icyo gihe Tshisekedi Tshilombo muri ayo masezerano ya lobbying yasinyanye n'ibigo byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'amasezerano rero yagaragazaga ko atanze akayabo kagera kuri miliyoni 5,840 ku bigo bibiri byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero nabyo bikamufasha kujya mu matwi Trump mu rwego rwo kugira ngo atangire gufatira u Rwanda ibihano, ariko nanone anamufasha mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbanze nkugezeho ibyo wamenya kuri aya masezerano, kubera ko nk'ubwo ngubwo Tshisekedi yamaze gusohora itangazo avuga ko abayikuye muri ayo masezerano mu gihe kitazwi. Byavugaga ko Tshisekedi yasinyanye amasezerano ya miliyoni 5 na sosiyete ya Earth Tuna LCC iyobowe na Karen Giyono wigeze kuba umujyanama wihariye n'uwahoze na n'ubu ngubu akaba ari umujyanama wa Perezida Donald Trump kuva mu mwaka wa 2016. Hari n'indi kompanyi yitwa Scribe Strategy and Advisors nayo rero basinyanye amasezerano y'ibihumbi 840. Impamvu ndi kugaruka kuri aya masezerano nk'uko uraza kubikurikirana mu itangazo mu kanya ngiye kuba nkusomera ryasohowe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi binyuze mu muvugizi w'ibiro bye. Baragaragaza rwose ko aya masezerano bahisemo kuba bayikuyemo kubera ko ngatagaragariye neza rubanda. Intego rero ngo kwari ugukora ubuvugizi bukomeye kuri Amerika kugira ngo Tshisekedi yegere Trump n'abamushyigikiye, ndetse rero abumvishe ko Amerika igomba gufasha mu kurwanya igihugu cy'u Rwanda, bitwaje ko nyine u Rwanda rushyigikira umutwe witwaje intwaro wa M23. Icyakora cyo aya masezerano kijya hanze, ibihugu bitandukanye, imiryango itandukanye n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahisemo gutangira kuyamaganira kure. Ese ibi byaba ari byo byatumye Tshisekedi noneho ahitamo guhita yikura muri aya masezerano? Reka mbanze mve imuzi n'imuzingo ibikubiye muri iyi baruwa ubona aho ngaho imbere yawe. Irajyana no kuba Tshisekedi yahisemo kuba ahagaritse aya masezerano ku mpamvu zitunguranye. Iyi nkuru yacu iragira iti: Perezida Tshisekedi yahagaritse amasezerano yose y'ubuvugizi cyangwa se lobbying na Amerika, harimo rero n'amasezerano yagiranye na Karen Giyono uhagarariye ikigo cya Earth Tuna LCC. Kinshasa Mata kwa 2025, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje ko ahagaritse by'agateganyo kugera igihe kitazwi amasezerano yose cyangwa se ibikorwa byose bifitanye isano no gushaka ubuvugizi ni ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ngamba ikubiyemo isubikwa ry'itegeko ryari rifitanye isano na sosiyete zizwi nka Earth Tuna LCC ikorera muri Amerika. Iyi ni ya Karen Giyono nyine nk'uko bigaragara muri iri tangazo. Ati intambwe yateye irafatwa nk'ikimenyetso cy'icyerekezo gishya cy'ububanyi n'amahanga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka kwinjiramo, aho rero ibingibi bijyanye n'ibiganiro, ubuvugizi n'imikorere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizajya bikorwa gusa binyuze mu nzira zemewe n'ubuyobozi bushya bwa Amerika, hadakoreshejwe ikigo cyangwa se abantu ku giti cyabo. Ngira ngo kubakurikira uyu muyoboro twababwiye uko byose byagombaga gukorwa. Nk'ubwo ngubwo uyu Karen Giyono wa Earth Tuna yagombaga we kujya mu matwi Donald Trump akamwumvisha buryo ki u Rwanda ari igihugu kibi cyane, igihugu cyabicanyi, igihugu gitangiza intambara ku isi yose. Hanyuma rero ikigo cya kabiri cyo kigakora ibijyanye n'ubuvugizi mu badepite ndetse n'ahandi, bakagaragaza ko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano. Urumva ko ari Tshisekedi wari wanyuze ku ruhande cyangwa se mu gikari kugira ngo abashe kumvisha Tshisekedi ibijyanye n'ayo masezerano nyine ko bagomba gufatira u Rwanda ibihano. Ni Tshisekedi washaka kumvisha Trump nyine ko u Rwanda ari igihugu kibi, ariko nanone anyuze mu zindi nzira zitemewe n'amategeko. Tshisekedi muri iyi baruwa rero yasohowe n'ubutegetsi bwe baravuga ko noneho bashaka kwifashisha inzira za nyazo, ariko nanone abasesenguzi bakagaragaza ko ibi ngibi bishobora kuba ari ukuyobyura, ariko kuko iyo nkuru yamaze kujya hanze. Reka rero tubanze turebere hamwe impamvu z'iyi ngamba cyangwa se Tshisekedi impamvu yahisemo gufata izi ngamba. Ngo harimo kunoza umubano uhamye na Amerika. Nkuko rero byatangajwe na Tina Salama n'umuvugizi wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aremeza ko umubano hagati ya Amerika na Kongo ngo uhagaze neza kandi gukwiriye kurushaho gushingira
ku bwubahane, ubucuti ndetse n'inyungu z'ibihugu byombi. Tina Salama ati ni mu rwego rwo kuzahura ndetse no gukomeza umubano n'imikoranire n'ubufatanye hagati ya guverinoma y'u Rwanda ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iy'u Rwanda ndetse n'iya Amerika, twahisemo rwose gukoresha inzira zemewe kandi zitaziguye. Ni mu buryo rero busobanutse ngo izi ngamba ziravuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izajya ikorana na leta ya Amerika ibinyujije mu nzego za diplomasi ndetse no ku mugaragaro, aho gukoresha filime z'ubuvugizi cyangwa se lobbying films zakunze rero gukorera mu bwiru, bishobora rero no kuba bitavugwaho rumwe na benshi. Ibibazo rero nanone bikaba byakururuka mu bijyanye n'imicungire mibi y'umutungo rusange cyangwa se kugirana imikoranire ififitse. Hari icyo bivuze rero ku masezerano ya Earth Tuna LCC ya Carnegie Yona. Iyi sosiyete ya Earth Tuna LLC ifite rero icyicaro muri Washington DC, yari yarahawe amasezerano yo guhagararira inyungu za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbere ya Kongere ya Amerika ndetse no ku zindi nzego z'ubutegetsi bwa Amerika, by'umwihariko Trump. Aya masezerano ngo aragamije gukwirakwiza ubutumwa bwa guverinoma ya Tshisekedi ndetse no gufasha cyangwa se gutanga ubufasha mu buryo bwa politiki, umutekano n'ishoramari. Ariko nk'uko izi ngamba zibivuga, aya masezerano yahagaritswe ako kanya, bikaba bivuze ko Earth Tuna nta burenganzira ikigira bwo guhagararira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mikoranire. Hari impamvu rero ngo zishingiye cyangwa se zaba ngo zishingiye ku bindi bitavuzwe cyangwa zihishe inyuma, aho nk'ubwo ngubwo ibitangazamakuru bimwe na bimwe bikomeje kugaragaza ko harimo guhangana n'amakuru y'ubucukuzi ndetse n'ubucuruzi butandukanye mu nyungu za politiki. Abasesenguzi benshi bemeza ko iyi ngamba ya Tshisekedi ishobora kuba igisubizo ku makuru aherutse kuvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yishoye mu bikorwa byo gushaka ubuvugizi muri Amerika, hagambiriwe guharabika igihugu cy'u Rwanda no koza igitutu u Rwanda binyuze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zifatire u Rwanda ibihano. Abanyamerika rero ngo bagiye ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ni ku kibazo cya M23. Raporo nyinshi rero ziravuga ko bamwe mu bari inyuma y'iyo mikoranire ngo bari bafite inyungu ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, cyane cyane koruta, kobalte ndetse n'andi mabuye atandukanye aturuka muri Kivu. Aho kwifashisha rero inzira za diplomasi zisanzwe, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngishobora kuba yarakoresheje inzira z'ubuvugizi bwigenga zishobora rero guhindura ukuri kwa politiki mu nyungu za bamwe. Reka rero noneho dusa n'abagana ku musozo turebere hamwe icyerekezo gishya cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imibanire ishingiye noneho ku bwubahane. Iyi ngamba iragaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka kwitandukanya n'imikoranire ishobora gufatwa nk'iyigenga cyangwa se ishobora guteranya ibihugu byo mu karere binyuze mu gukoresha inzira zemewe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara irashaka noneho kugaragaza isura nshya y'imikoranire n'amahanga itagendeye noneho ku nzira zishobora guhembera umwiryane. Perezida Tshisekedi aravuga ko azakomeza gushyigikira umubano na Amerika, ariko nanone usobanutse, ubarwa kandi ubereye abaturage. Ikindi kandi akagaragaza ko noneho adashaka gukomeza kwibasira igihugu cy'u Rwanda binyujije mu bo twafata nk'abakomisiyoneri. Iki cyemezo rero ngo gishobora kugira ingaruka ku mibanire n'ibihugu byinshi byo muri Afurika bikunze gukoresha lobbying films ni mu gushaka gukurura ibitekerezo by'abanyepolitiki bo mu burengerazuba bw'isi, kandi birashoboka rwose ko ari intambwe ya politiki Tshisekedi ashaka gukoresha ngo yigaragaze nk'umuyobozi wifitemo ubushake bwo gukemura ibibazo binyuze mu nzira zemewe n'ubuyobozi bwemewe, aho gukomeza imvururu z'ubushotoranyi. Benshi bakagaragaza ariko nanone bishobora kuba byaravuye ku ntumwa ya Perezida Trump iherutse hariya i Kinshasa, ishobora kuba yaramusabye kuva muri izo nzira z'uburiganya, ahubwo bagahitamo gukurikiza inzira zemewe n'amategeko mu rwego rwo gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba binyuze mu biganiro. Hari ababona ko iyi ngamba ari uburyo bwa Tshisekedi bwo kwisukura imbere y'Abanyamerika, ni nyuma y'uko ibimenyetso byinshi byagiye bigaragaza ko Tshisekedi afite ubutegetsi budashoboye bwamunzwe na ruswa, ivangura ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni nyuma y'uko kandi bimenyekanye ko
ko ari amasezerano atarasobanutse yagiye agenderwaho mu gushaka gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda no gushaka kwinjiza abanyamerika mu ntambara itavugaho rumwe mu burasirazuba. Ariko abandi bakavuga ko ari ikimenyetso cyiza cy'uko perezida wa RDC ashaka gukoresha inzira y'ubutwererane buziguye aho gukomeza gukoresha izindi nzira zitagira isura ya nyayo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero Rwanda Updates izakomeza kubikurikirana nk'uko yabitangiye bibagezaho ku nshuro ya mbere, tuzababwira aho bigana hose.